Angibingelele ngiphinde futhi ngwamukelela kuNqambothi Media TV. Idinwe ngani zakwecima ukuthi uyafila ikhasi. Ngicela wenze okufanele ucofa usubscribe like bese uphinde uphawula ngamava umuva onansi inkulumo ezolandela. Iphumela obala intokazi yaziwa ngumashudula ey'nkundleni zokuxhumana yabhekana ngqo nabayigxekayo lapha ngezinto ezenzayo ey'nkundleni zokuxhumana, nokuyila okubala khona abantu abayibuza ukuthi isebenza nini njengoba ihlezi iphosta ey'nkundleni zokuxhumana. Kanti-ke abanye begxeka ngokuthi ayizele yini njengoba ibonakala ey'nkundleni zokuxhumana iveza isithombe, ingena emanzini, iveza kanye namathanga. Ngani zakwethu, ngale nje ukukhuluma kakhulu akuzweni nansi inkulumo yamashudula ngesikhathi ebhodla umlilo ebhekise ngqo kubantu abamgxekayo. Ukuthi usuhusha phansi ngiyakutshela kusho ukuthi wena uyothi ufika ku-4 nganezi uyobuhusha phansi umzimba ngoba uyiqegela nje ukusemanje. Ngisazozala enye yesi-5 futhi lithi ibandla bani bekusho ukuthi izolo uxolo sho ngisazodlala yesi-5 umanzima 4 nganezi. Uyazi uma umuntu wesifazane wazwa isiphungu mangadi bo 4 nganezi, cha uyisilima. Hayi cha uyisilima uma umuntu wesifazane, uyazi lesi esingasho ngisho eziyo. First of all, abanye benabazi nokuthi nginangaki, abazi nokuthi nginey'ngane, ngineminyaka emingaki, nokuthi ngingakanani, zange bangibone even live. Hayibo Nokuthula-thusi, awukahleni bo, kwenze njani manje la ave nihlambalazana kodwa ukhuluma ngani Nokuthula? Wasuba unokukhuluma nje. Abazi nokuthi nginangaki, abazi nokuthi ngingakanani. They've never seen me nje, as if they pretend as if they know me while they're not. Why they don't? I mean, I've got 2 kids. I'm 30. I'm 50 years. And noma unazo kwezinye njani, kwenziwe njani. Hayi cha, u-April bamani uyayidla imali yami angikhathali. Umcebisi lolo washo ngizwe nje khathali. Umcebisi lolo washo ngizwe nje siyazi nesigqoko selokhu wengwane ungangiphapheni. Nesigqoko se-black label othi ngikuphumuze wena umhlathi kanyo. Hayibo onjani sisi, umuntu okhahlakile akukhona ukuhlambalaza lo. Nkosi yami Nokuthula ungangiphapheli sisi, ngiyakucela mama. Ungangiphapheli mama. Uma ukuthi nje indaba uyifikisa iphakathi wothula sithando sami. Noma uma ukuthi uzwa ngathi lo live uyakuhlambalaza uphume ku live wami. Angidlala isitokfela la mina. Hawu umuntu uqhamuka uzothi nje hey nenzani lana niyahlambalazana. Hayi Nokuthula msungiphaphela mama. Ngiyacela auntie angiphaphile. Yabo ngoba ugogo enga TikTok mina ngibalekela lento ukuthi sekunomama nje ufuna ngizomchazela. Uma uvuka umama la out ku live wami. Uma ukuthi uNokuthula ufuna ukuthula hamba ongena ku live wamfundisi wakho nifunda amavesi. Ngene ku live basesontweni. Nicule lapha practice ikhaya. Awunalisho lambo. Awunali ibhadi. Habe ngathi ngiyamziba bona nangutshumethu bona ngengena kimi. Nangixoba ngetshe esibunjini bo. Hlambalaza abantu. Ingakho mina nga TikTok ne-family. Habe nali ibhadi lambo. Hawu ngathi ngiyamziba nangibo. Nangigogo Nokuthula bo. Habe. Hayibo nalisho lambo. Uthi qoqa ulimi qaba le ntombazana. Hayi wazwa muhle mama kwi-PP kuyasho ukuthi wi-student. Awuthi nguphumuzeke manje Nkosi yami usukhulumile siyakubonga. Uthi qaba le ntombazana. Amanye amagama ayahluka yazi kunabanikazi bawo. Ave ngithanda into ethi when somebody look at athi ngiba kanti unenkani yini? No, nginenkuni. All right. Yazi ukuthi the reason I have this kind of content ngenze ngabomu. Some of you think that akhange ngaya ngisho esikolweni. All right.
anginandaba-ke nalokho anginandaba-ke nalokho I don't give a damn about it vele akungisebenzeli ne. Some of you they like usebenza nini mashudula wara yo mina hayi ukuthi waye esikolweni wena wabuya neziqu ukuthi wena ukhuluma isingisi almost every fucking day or when every minute. I don't give a damn about it. What I know is that I'm very smart. That's what I know about myself. Ndiyazazi uba ndingubani mina khange nazilibala inoba njani ndifuna ukubukwa. Mina ngivele ngisuke nje ngihamba ngiphatha abantu bese ngitshela ngungqesta. Ngifuna bona labantu laba bangiweyayo. Then you'll get to know me. To see the other side of me. Utubona ukuthi mina angiyona insangu. If ngangekho smart ngaba ngikho la. Ngabe nje ngikho la mina. And when you think you're smarter than me, I don't even work. How did I get money? Anganibaya favor. Mna ndibhizi mtabawo. Ndenza la mali oyenza emsebenzini wakho ngixela uba nawo neziqo. Cabanga ubani wena qondo. Thethele ikaka apha. Uthi kodwa intombazane enjani njena. Hey. Just wear and see good purple. Then you know me. Yayiva ngoku. Mna yo hayi isithi umuntu eliqaba ewe ndiliqaba uyintoni na wena Nantsika uyintoni etsho ngamlenze ndatithi sikere ho hayi ngqibela igwam shu hayini udunxiba ngatithi ayima ndatithi ugibela ikiriva intoni kanye ikiriva yo andazi noba abantu bacaba xa benxiba kahle they know better or if banxiba ezizi nithi intoni na ezizinto enizinxiba xa nigraduate bese nicaba wonke umuntu ucinga njenganani okanye kwafaneleke ke bantase nandithethela ukaka mna ndinganithethela ukaka uthi omnye umfana kum kaloku utheni uhlela apha kuFacebook undixelela uba na uphangela ngeliphi ixesha ndithi mntaba ndingakubhatalela ozo zimpahla ozinxibileyo mna mntase ndiyakuthengela zona ndisuka apha entloko ndiyogqiba phaa kubhontsi ndixelela nje loo nto ndixelela yona xa ndingakubonisi i-payment yami hayi andisazi uba yanamhla ndizawuthini ndithi xa ndingakubonisa laa payment endiyenze kusasa nje ungade uthi hayi mani lo sisi uyaloya inoba wathatha le nto kanti andithathanga nto noba yintoni nawo ibonayo inoba ndiyinxibile okanye nditsho ungandibona ndenza ntoni ndibone ndenza intloko undibone ndenze ntoni uthi wazi mntase ubana hayi leyo nto ndiyazibhatalela mna nafavor nazi-favors mna namlungu ke andinamlungu ke mna mntase ndingumlungu kwami xa ndisithi ndiyasebenza ngoku hayi ndiyasebenza xa ndiphangela ndithi hayi kwangoku ndiyaphangela andizondifumana maybe for 2 weeks so ayinindifumane bantasi akiri wayithi naki mlungu waka bantase ave ndifuna nina ukutshelwa yonke into masingathi asichomelaneni sithi bank statement apha ndakuxelela mntase uthi umuntu asithi athi khawusebenzi chuthi utsho usebenza every fucking day uri mntase show me sa bank statement sa gago ari mntase tla ubona ke nna ke tsola he motho aka bua ka mmereko utsho like 5,000 rand ne ke re nna 5,000 ari motho wena mashudula awusibhane ke re nna mntase skangqala tu skaya da mntase skaya da mntase itswa mo mntase itswa da tla ubonisa mhlolo tla ubona mhlolo fela mntase ha ke re nna let's go to bank statement ha tla ubona gore spansa ka ke like spansa ka ke nonsense span tsaka ke nonsense so yena ba ipatalang jwano ko span ke fokon akiri sitsa ka
Bang start manda mtase. Just try me. Tla ubonisa gore ha o bua ka Shudula o bua ke mang. Like ke nna Shudula. Poso ke motho jwang mara. Yes, I can Spani, ne? I don't have a stable job, but what I'm doing on my own, it's good for me and it's working for me. It's working. Kamunat. Yahona kuna banabaka ke gona go nia ko shelete ke gona go patala rent ke tsa rento kaofela ka shelete ena e ke etsang like on my own. Wait. Skayada mntasi. Skayada, skangicala du. Wari Shudu, why Shudu anagana hore mtsona o smart. Ke smart mntase. Ke smart. Ke smart mntase. Wena iri ha man show me o yetsa jwang tso ena. Nna tla o tshela mntase hore ha bomi ha bophelo mntase a bo sharp. Bophelo a bo sharp. Tshwanetse hore o be. Wait. Tshwanetse hore kasi hey ukabi like domperekom yo I can't see bjona ngura hore ke reng mara mtase mara ska nagana hore motho ha o bona motho always on Facebook, always on TikTok, nagana hore ha mtsona a kana le shelete mtsona akana gane ka Spani ori akana ntsontse ena motho ha itirang during the day nagana nna ke ka dura tsatsi kaofela you are you ai bantu batho bana kana jang batho ba irikim